Maya payabak po, brothers and sisters. Yabe tala, king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelita Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Ferres and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Facho and family, Jean and Alex David Irish Yabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Rosby Pasqua, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richel Jesse Garcia, Leonardo and Krista Alvarez, Christopher Moligan, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Devian Santos, Joanne Santos, Maria Asuncion, Chloe Asuncion, Nestor and Beth Datu and family, Coldman Machu and family, Valencia Makiba, Morga and family, Marilni Tiglao Panoga, Tanueco and Enriquez family, Glenn and Marby Sonido. Para king Kabaitan ng Milagros Dizon, Jeneline Dumlao, Mercy Jerome Mariel, Angelita Dizon. Para king Kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Chaulim, Attorney Arnel Manaloto and family, Cardios Wamalit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, JR Enterprises, GKM Dialysis, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dizon and family, Mary Angelo Dumlao, Marjorie Joyce, Anne Rain, Michael, Neil, Renzo, Ramon, Rowena Nano Enriquez, Raquel Endo, Rogie Enriquez, Chanel Cassidy, Bodog and family, Raymond Arcilia and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, May Sunido and family, Myla Malonzo and family, Corazon Cuellar and family, Vicky Aguilar and family, Alice Eugenio and family, Delia Jimenez and family, Agnes Malyari, Corazon and Casey Tembreza, Noel and Dina Bognot, Sandy and Let Basilio, Jamie and Ronald Fino, Corinne and Yigo Fino. Para King Malaguang Kapaldanan dari Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olud Pasco, Florentino Aizon, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Champson, Patrick Kensonano, Sunday Basilio. Para King Safe Travel dari Renato Kiambao Jr., Teresita Kiambao, Renzi Maria Therese Kiambao, Renz Michael, Raymond Kiambao. Pangaditala ring kaladwada ni Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseabut Jr.,
Frances Cayabut, Federico Pacho, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruer de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sane Pinca, Vicky Manalili, Anastasio and Loretta Macabali, Ricardo Iturralde, Marieta Iturralde, Condrados Sangalang, Carmelo Basa, Romeo Basa, Ropina Santos, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Florencia, Roberta Rogelio, Isabelo and Hipolito Romero, Angel Rafael, Apolinario and Mercedes Rafael, Opelia Romero, Augusto Romero, Alberto and Marina Romero, Edwin John Crawford, Erlinda Ariniego Conte, Luper Bernard Machu, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Nuer Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vincent Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aizon, Amelia Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigado Cortez, Senior Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto, Vivian Julia, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Eduardo Garcia, Maria Garcia, Madeline Rabaca, Maria Milagros Cat, Angelito Mercado, Dolores Feliciano, Gloria David, Catalina David, Anver David, Marcelino Dizon Sr., Rosa Gaspar, Mark Francis Manalili, Marcos Mananili, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Aurelia Bantug, Roger Kapati, Bong Dungka, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po Reverend Father Jonathan Bartolome. King Legiona ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimo rin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ginong Jesus, bustan mong antabayanan na kening kaya kang suluking dalan, painturuking ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginong Jesus, bustan mong sunlagya kaya kami ing sala ning katutuan at ing kabyas na ning Espiritu,
Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus busan mong ingsala ning kayakang pakalulu, tipunano king lugod mo ring sablang bansa, Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katangan sana, king bie alananga. Amen. Manalangin tabo. O lubos mayupayang ipa, ikristong anak mo, mi katawan niyang tao, alang-alang kaya kami, at mi daw niya, king templo. Itimawa mo sana, ring puso mi, king pamikasala, at yatad na kami, arapan mo. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiyat magari, kambemo at ning Espiritu Santo, met mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Nga naning ginong mayupaya, iparalaking kakong tubod, bani sadyane ing dalan para kako. Ating ginong kekong panintunan, biglayang datang king keyang templo. Ing tubo dapag na sanyong akit, datang niya, at ibulalagne, ing kakong kasunduan. Dapat mino ing malyaring makapibata, kingaldo apanyatang na. Mino ing malyaring makaligtas, potang luntone. Mengari aking matapang asabun, mangari aking api, at dadalise king bakal. Datang niya ban manukum, ayanti ing taong mamino, at daralise king pilak. Nung makananong daralisayane ning platero ing pilak at ing gintu, makanyan mo naman ing daptana ning tubod ning ginu. Dalisayano ring pari, ban idalaro king ginu, retang karampatan hahayin. At dingayin na daralara, ding memale ning uda, at ning Jerusalem, para king ginu, maging karapat-dapat la, kaya, antimo, king milabas, a panahon. Ingamano ning ginu. Salamat King Diyos.
Ninuwari iting ari ning ligaya, iti yaing Gino. Niniwari iting ari ning ligaya, itiya ing Gino. Ding pasbol ning syudad amatuana, pakabuklat yun nala, uling lubya ing ari ning ligaya. Niniwari iting ari ning ligaya, itiya ing Gino. Ninuwari iting ari ning ligaya, alang aliwa, nune ing Ginong mayupaya, tagumpe kakamtana king marangle ning gera. Ninuwari iting ari ning ligaya, itiya ing Gino. Ding lumampasbol ning syudad, pakabuklat nala, uling lubya ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, itiya ing Gino. Ninuwari ing ari ning ligaya, ing Ginong mayupaya, ya ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, itiya ing Gino. Parangalantaya ing mayap a balita. Itiya ing sala apakilala king kekang dalan, kareng bansa, at munye dangalan king Israel, akekang balen. Inginu manatili akya kayo. At keka antemore, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Gino. Mira singaldoban ato parandi Jose at Maria ing yutos ning batas ng Moises at gampanan ning seremonya ning pamaglinis. Inya delare ing anak king Jerusalem ban idaunde king Gino. Iti ing makasulat king kautusan ning Gino. Ing balang pangani lalaki, kailangan niyang mitalaga king Gino. At mintala naman ka rin, ban mi daon sakripisyo anti mo ing yutos ning kautusan ning Gino. Kaparis apati-pati o kaya adwang pitsyon. At ing metong lalaking manok nangan ka rin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yang taong mayap at makitakot king Diyos. Panayan ning pangaligtas ning Israel. Ing Espiritu Santo at kaya. Kaya pabalo na kaya ning Espiritu Santo, ing eya mate hanggang ene akit ing Kristo apeng ako ning Gino. King agyag ning Espiritu Santo, linob yay Simeon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus delare king templo, bandaptan ning yutos ning batas, kimuna ning Simeon ing anak karing kayang takde, at pasalamat siya king Diyos. Nga na, Gino, paboren mo ning painawa, ining kekang alipan, ngayon piparan mo ning kekang pangako. Ikit na mo rin ding matako, ing kekang pamagdiktas, kekang sidya, king arapan ding sablang bansa. Metong asala kilala, king kekang dalan karing pagano, at munyedangalan king Israel, kekang balayan. Mi pamulalala rin pengari ning anak, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da, benindisyonan ng Simeon at nganak kang Mariang ima ng Jesus, pinili na ning Diyos iting anak para king kapahamakan at king kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda iba't king Diyos, dapat ding dakal na tao, libakande. Makanyan mi bulalaging isipan ding dakal ating kalungkutan akasing taram ning metong asundang sugatan ing puso mo. Ing mayap ng balita ning kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya babak po kaya kayo. Kumusta na po?
Ngayon po ang presentation of Jesus in the temple. No? Hindi po yung kapiesta na ning pangadaw na ning ginu, king templo. Midaw niya po, yung ginutabu, king templo. Uling balo dari Mariam po Jose, may nibatan niya king Diyos. Masakit man karela, eneman karela, ing ginu. Exclusively karela. Uling para king, sanlibutan niya, ing ginutabu. Kaya iyan po yung context na ning feast of the presentation of the Lord. You offer back to God what is from God. Tungkol niya po yung pamagdaon, pamag-offer. Ikami pong parikot nanda kami. Amo. Kaya rin pong, kunyari ka rin pong kolektang lulub king pisamban, kanla pumiras. Taping kotangda. Palagay po kanya pumiras, kaya kami po. Sana. At inami pong finance council ngayon, kaya pin po well accounted la po ring collector, ring donations, and ila po ring manage. And kaya kami po at kaming stipend, at kaming honorarium. Yan. Pero nakanita po, alala po pong mga yan. So, depende kayong pari, nung makanano po itang partihan para kayo, ang poking apong ginu. Kaya yung mga matatandang pare, itapin ko, among, makanaan nyo la po, kay, nan po yung babalik yung apong ginu. Yan. Meron pong isang pare, sabi, ako, pinapollow ko yung, bilog, no? Anong bilog? Nagdodrawing ako ng bilog sa floor, tapos yung mga offerings, hinahagis ko. Yung pumasok sa bilog, sa Diyos. Yung outside the bilog, sa akin. Mas marakala po rin yung kilwal mabilog. So, mas nakala po ako ang pari. Pero ito meron sabi, walang pabilog-bilog sa akin. Ako, straight line lang. Ano po straight line? Guguhit ako. Tapos, ihahagis ko yung mga offerings. Yan. Yung pumunta sa left, sa akin. Yung pumunta sa right, sa Diyos. Right-handed. Dapat siya manug sa pa kanyan. Papunta lang ang kayong left. Yan. Tapos sabi ng isa, ano pang pagguhit-guhit tsaka pabilog-bilog. Ako, kung anong gusto ng Panginoon, bibigay ko sa Kanya. Ang pina-follow ko, law of gravity. Anong law of gravity? Ang gagawin ko, ihagis ko lahat. Tapos sasabihin ko, Lord, lahat ng masalo mo sa'yo, yung mahulog sa akin. Ikayo po, nano po yung kayo? Prinsipyo, makanano po yung babalik yung king apong gino. Makanano karagul. Kasi po, tiking Bible at in tithing, 10%. Pero, di ba, sabi nga, give back to God what belongs to God. Nano po yung badina ni nga pong gino? Gana. Ay, biya yung gana. Uling, gani ba mo pong sisimba kayo? Magkano po yung babaldog yun? Curious ko mo po. Kasi po, nagpapayabangan po yung mga pera, no? Pinapakita nila kung gaano sila kahalaga. Tapos sabi nung 1,000 pesos, kami, mahalaga kami. Kasi sa mga big transactions, doon kami ginagamit. Pero yung 500, kami naman, lagi kami nakikita sa mga sosyalan, ginagamit kami pakimkim sa birthday, sa binyag, no? Yung mga 100, sabi, kami naman, yung gala, kasi ginagamit kami sa mga mall, no? Kapag namamasyal, yung 50 pesos, sabi, kami naman, suki kami ng mga estudyante, kasi kami binibigay bilang pambaon. Tapos, yung mga barya, sabi, kami naman, ang pinakabanal, kasi kami ang ginagamit sa simbahan kapag nag-o-offer. And special kami. Kasi meron pang offertory song kapag hinuhulog kami sa buslo. Yan. Ikay po magkano bibaldog yun? Barya-barya. At sumukya kayo po yan. Pero tandaan po ninyo, itang sabi ni itang kanta, pang-offertory, mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Ang lahat mula sa Diyos. Kaya dapat huwag tayong maramot. Learn to share. In faith, we believe that everything comes from God. Nung gana-gana, may libatan king apong ginu, the more we need to give back. Sabi nga, share your blessings. Hindi pong metong kung kay mag-serve. Nandun po. Kasi atin na naman po may kay regalo ka na ako. Pamangan po. Tapos sabi, mo, sana po kaya na akong pong parokya yung may assign na. Baka nita po, miyabuban ko ka rin grasya mo. Totoo po, kareta pong manakit kareta pong post ko king Facebook. Kasi po acknowledge ko laretang ingana kada rin tao. Kahit po na talagang ma-overwhelm ko. Dakal po yung bibigay halos. Kahit po aldoldo at yung bibigay pamangan prutas.
And itapin ko kutangda, among, agigisan yung po yung bibyeda. Na yung pakibat ko, uwa. Bakit? Nung nanitang eko consume, share ko. Ita po yung rule ko, ala dapat masira. Kasi uling dita kami mo puking kumbento, kailangan ma-dispose, mi pamye. Andiyan kareta pong liwa pang regalo, detang malan, kasi po rin malan, uling lupa po malati. Nang kahit po itang size, bibeda ka na ako, small. Enak po small. Medium or large. Mas buri kayo po itang large kasi ako po buritang body hugging kaya. So, patse po, malati lang rin na size, most likely, share ko lang, pamye ko lang. Yan. Ako po mimimwa, kareta po mimimwa ka na ako, ay, medium ya pa, mimimwa ko nga, mong pemye mo. At least po, po mesira, po, at yung pakinabang. Ita po yung ka na akong purpose. Kaya ko po, yung prinsipyo ko po, one balat sapatos sa po pang one rubber shoes mo. Bakit? Enak man po octopus. Kasi dati po na akong karakal sapatos, ako man masyadong susulod. Na minsan, sinulod kita rubber shoes at na maglakad ko, at matatagtag yun. Yan pala, may dry na yun Kaya po may ngaspak niya po. Sabi ko, dapat one mong kay leather, one rubber shoes. Patsa dininanda ko, i-dispose kita metong. Kaya ito po yung kanakong prinsipyo. Last 2 years ago, dakal po may Bible diary ka na ako. Bilang pari, di ba? Expect, gamitan niya nga mong ini. Pero, patse po marakal yung gagawang ko, share ko la rin. Metong po kayong kwarto ko, metong kayong office ko, pangata patse mag-reflect ko, detare po rin ka na akong gagamitan. At ko pong kakilala na mahilig po na mamasang Bible, karing reflections. Kaya, nang itametong karetang binyeda, rinigalo kaya. And, may pong kasaya. Pangwento na po karing aliwa. Ito pong metong na kaluguran na may kwento kay, ikit na ako, among, sana po, ako rin po din akong Bible diary. Sabi ko, dito mong sobra reta ako, binyeke mo. Uy, kayo po, sinabi niya lagyo, kaswerte na po, tina yung Bible diary, tina pang pera, kabat na ang pera. Kabat ang ikit kaya po itang dininan ko, among, answered prayer ya po, talagang kitang oras na kailangan itang pera, o karin niya po binita regalo, manita. Saan manita? Tapong Bible diary, yari kabat, ating pa po makasingit, ampaw ka rin, kabat, niya po 3,000 pesos, kabat ako, Diyos ko, kipa mo biglat ako, siningitan de palang pera ka rin ako, 3,000, maka na kaya pong bawian. Kaya sabi ko, Ali, kailangan ita. Sabi ko, manita. Pero masakit ko pulo. Madagol-dagol niya po ito. Pero, layan niyo po, linipas naman. At may palitan niya po ito. Siguro makatakdaya po na may pagkalubita kaya. Unknowingly, pero maging instrumento ko bang kanita, may biyitang grasyang ita para kiyatang taong ita. Kaya patsenta kal katinggap blessing, be a blessing to other people. At ito po yung reason ng bakit kaya po FB memory, mga 10 years ago, ng Yolanda Typhoon, sign up ko po, karetang volunteer munta king Tacloban. And this nan may pa po na dakal pa pong mete, kabat kitang metong eskwela, makakutkut la ka rin detang 600 bangke, kabat atin pong krus-krus, detang kamag-anak, tala pong makadepress. Kasabi nila po retang 3 doctors, iba't la Amerika. Pilipino naman po. Kabat sabi mi, bakasyon nyo po at may tiyempo ka. Talagang minta kami, Kenny. Ay, bakit po? Kasi blessed na blessed kami king Amerika. And ngayon ikit may sitwasyon kene, dapat mo na idake mi nung nanong atin kami. At may kapanyada pa pong mihalwang donations man kanita, i-share na kareng tao. O ito po yung masanting attitude. Patsya kakit yun na pinagpala kayo. Sana maging pagpapala din kayo sa kapwa-tao. And ako balo nung makanano kayo, patsya atin pong manya donations, itang mag-share kayo ba? Tarin ko tang nano yung share you. Minsan po may isang pare doon sa kanyang parokya, uling mahilig na pong mag-outreach program. Kitang metong misa, sabi na, next Sunday, magdala kayo, pamangan. So may kasaya niya ka rin balang purok.
Itang mumunang purok yung in charge kitang nasi, tang purok dos ulam, tang dos, tres, cuatro ulam la, kabatang 5 itang mineral water. So, nang Sunday ita, may dala naman, pero itang purok uno, itang nasi, iba't kitang lumang abyas, itang mangula puna. Ita pong ilinuto da. Ita pong purok dos, ita pong dilata na expired na. Luncheon mint la. And itang kakatlo, itang double dead body, pikadakal na mo po spices, bangka nito maglasa, itang bawo, na apansinan. Kabat na pong purok 4, may kailang chapsuy, pero itang gule, inyawad na po king pampang. Ita pong papakanda na mo ka rin babe. Kabat yung kitang purok 5, may kaila pa mo, may nyalan donation, para pa niya mineral water, pero sinaklula mo, king poso. So, sinadyada na. Kapat ng king misa, mayari na yung misa, kapat sabi na, Amo, nukala po rin bisita, nukala po rin pakananta mo. Kapat na, nanong ninong bisita? Ita mo rin bisita. Itang hinandayo, ita mong mangan. O, mete. Di ba na yung kaya makanyan? Patsibalo mong aliway kang mangan, makinabang, naning idemo, itang low quality. Ito po yung makalungkot. Kasi, sana akit tamo itang patsi sinawag ka, itang laus king loop. Meron pong isang nag-comment, sabi nung papriano, bakit laging masaya si Father? Tapos sabi nung isa, kasi maraming nagbibigay ng love offering sa misa. Kaya, kung gusto po ninyo maging masaya yung Paris Priest nyo, mag-love offering kayo lagi. Bakit? Pantulong. Makasawpya po ito para ka rin aliwang tao. Kasi pwede tamo pong mag-offer na walang kasamang love. Mag-offer ka out of obligation. Pero sana we make sure na atin yung kayabe lugod. Ito yung tune love offering. Isabihan niya po yung pamamye. Ikaipunan pong bibiyo. Kasi po aliwaliwan level. Yung mga mayaman, yung binibigay nila, yung hindi nila kailangan. Yung galing sa sobra, na hindi na nila mapakinabangan. Yung pagkain na malapit ng mapanis o ma-expire. Yung damit na pinaglakihan nila. Walang kirot po pag ganun yung pagbibigay. Hindi na darama yung pagkukulang ng nasa kanila. Sana sabi natin, Mother Teresa, give until it hurts. Sana po realize tamo na itamo po, may atin niyang bibigay blessing nga pong Ginoo. Sana agyuta mo naman i-share itang blessing tamo. Ang kahandaan natin magkalob ay batay sana sa pagtitiwala sa Diyos. Na patse, may ka, kakagisanan. Kasi mula sabi ng kanta, mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patse, share mo naman, promise na ning apong Ginoo, pay sambot, king ganakang pepakit mo. Nung maganaka ka, mas maging maganak kaya ing apong Ginoo. Patseti niyang ating gambin niya, atin niya mo nang ibalik ing apong Ginoo. Diba? Yun po yung paniniwala ng mga charismatic. Pag binigyan ka ng Diyos, magbigay ka. At pag nagbigay ka, ibabalik ng Diyos, siksik, diglig, umaapaw. Sana magtiwala tabo na eta nakatpaboren ng apong Ginoo. Nung etala rin papaboren ding aliwa, uling magdagi tamo ka rin blessing, bibigyan na ng Diyos kaya katamo. Amen. Talakad ko po. Miyabe-abe, manalangin tamo kang Jesus, inki katang malunusan at tapat amata sa saserdote, ang malyaring sumaup karing hanggang kapatid tamo. Nga tamo manalangin, Ginoo, ipakit mo kaya kami inki kang sala at lugod. Ginoo, ipakit mo kaya kami inke kang sala at lugod. Ban inke katang Ginoo, tanggapano ring anak, agyamang alang ipakilala karelo kayo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami inke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring pengari. Agyamang elamig tagumpe, miyatad ka ring anak da kayo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami inke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring masulong naking edad, agyamang era akilala intala pagligtas, at epa miratag pong kapayapan,
manalangin taking Ginoo. Gino, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano rin sa blang balayan, agyamang alalang kamalayan, king tulang sidya na para karelo, manalangin taking Ginoo. Gino, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Baning Ginoo, tanggapano rin sa blang Kristiyano, agyamang may bigulang payaslag king kayang sala, karin sa blang bansa, manalangin taking Ginoo. Gino, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Ngini po aduan tayong sarili tang kapagnasan. Ginoo, tanggapan mo rin kaya kaming panalangin, kilubniting banal na karinan, anong no, tinatangkaban, makitad mo kaya kami. Ipakit mo yung kaya kan lugod ka rin sablang inarap mi kaya ka, o ginumi, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning ginuy ting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginutanggapan mo reting ayin ayampang ning mitmong tula ning kaya kang iglesia, uling king pangatupad ning kaburian mo, ing kaya kang anak dinaw ning kayang sarili anting metong akorderong alang pintas, para king biyena ning yatu. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka antimoren, Iyat na yore ang puso'y. makayat nano king ginu. Pasalamatan taya ing ginua Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin. Karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kabang pagmasusyan miya ing kapigaganakan king Nuana Birhen Maria. Ya ing birhen na anak ng babae ning Zion, king pangatupad ning batas. Dinaw ne kaya kayong anak na ing ligaya ning balayan mong Israel at ing sulu ding sablang bansa. Ya ing birhen na kasaw king tangka mong kaligtasan na midawon kaya ka alang pintas kordero ing misakripisyo king altar ning krus para king kaya kayong kaligtasan. Ya ing indong birhen na magtamasa kaniting anak ning kanwanan, melungkot king ula ng Simeon, dapat metula king balayan mong linwal ban sa lubungan ing kayan talapagligtas. Ginu, akakit mi ing kaya kan lingap king pamisan meto ning anak at ning ima, king dali serang lugut, king meto nga pira kayanan dang dusa, king meto nga kapagnasan mamatula kaya ka. King tulami, daralit ming kaya kaligaya, kambering sablang koro daring anghel, at ngaming kakanta. Hosanna, Hosanna, ikaw tatas, tatas, Hosanna, Hosanna, ikaw tatas, tatas, Hosanna, Hosanna, ikaw tatas, tatas, 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 Hosanna, ikaw tatas, tatas
Daloy pa, ikaing pani batani sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape. Te pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan. Kanan ye. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan po naman, kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti kalis ni kanakong daya, ning bayo at alan hanggang tipan na mibubu para kaya kay para karing dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan, kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi ipa, ang kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng dieting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad. Arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbumaming pagamuha mo. Ikaming ansanang mi sulusulok king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato ban may ganap yaking lugod kambe ng Francisco, ing kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mi at di sablang mayang ulabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanang gaban kaya ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kaya ng Jose, kayang esposo, kaya bering apostol, at isablang santo at inupad king malmong kaburian. King kaya kaban ng panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo ang kayang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayan tutukagong ning banal na espiritu. Pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Ngayon manalangin tamit mong kapanaligan at lugot king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo. Amin.
Ikabus mo kami Ginoo, king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panawd ni ban, king kasopaning kang pakalulu, parati kami ikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambiyaning maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming dalapangabus. Uling O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, babi ako kay kayo. Ginoo, emo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasal pantayanan ng kekang iglesia at pamayapan mo pong bilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antemore. Ipakitaan ni kakametong tamking kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, ang bilalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulok king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keko. Dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Kahit
sa piling mo. Announcement po. Ngayon po ay February 2, first Friday of the month. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa kaayusan at kalinisan ng ating shrine. Pangalawa, sa darating na February 14 ay ating gaganapin ang Ash Wednesday. Kaya kung maaari lamang po, pakidala ang inyong mga palaspas na nabendisyonan noong nakaraang Palm Sunday. Pakiiwan na lamang po ito sa ating opisina. Pangatlo, kami po ay mula sa Parish of St. Joseph, Cabalantian. Isa po sa mga nasalanta ng buhawi ang aming parokya noon at ngayong nalalapit po ang kapiyastahan ng aming patron na si San Jose. Nais po naming humingi ng inyong suporta sa pamamagitan ng pagbili ng mga raffle tickets. Ang mga malilikom po dito ay gaganapin sa iba't ibang proyekto ng aming simbahan. Maaari po kayong pumunta sa may harap o side upang makabili ng mga tickets. Maraming salamat po. Dito po magtindan tickets sa chula po, ketang side. Po. Ila po reta mituran na may ka-tornado, kaya pong Cabalantian. So, sana po aso pantana. Manalangin tamo. Ginu, tiparan mo yung kapanayan ng Simeon, emete hanggang emi ka pribilehiyo manakit king Mesiya. Manano sanang iting pamakinabang, iganap na ing grasya mo karing kaladwami at isadya na king salubong kang Kristo, potang datang yaban idala na kami king die alananga. Uling ing ginu manggaman king alananga. Amen. Ing ginu manatilya kaya kayo. At kaya ka antemore. Manalangin tabo, o malugoda po mamakalulu, bisyag mo kambering banalak krus, ingalang kupas alugod mo, king balen ay iniwi mo. Pakiramdaman nyo po ring panigapot, panalangin ding malang metong kaya kami, ding magmasusi, king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, at miki kapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayaduan na nalalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon ni Tiaga na kada sana ing pangako daking binyag na ikamu kabuding karelang luguran at suiwan anting Diyos manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupaing tutu, ingib pa, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daw ne, umena kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa po kaya kayo nga.